Kithurano kia muchujo jwa guchokera jwa kiama kia UDA wardine ya Ruiru Rwarera ni kiremire nyuma ya akari kurigiria maratasi jau gwikwa ituone. Akari baria bakumeneragia MCA wa Nandi Peter Mutuma Kalembe bariuga niwe ukwenda kuia kura iu bariuga kuri mathanduku jaretirwe jekiri kura nare akari baingire barabara na mathanduku jau guchokwa gituone kinene gia kaga. Boris Kumania na Ndwaeje Nandi ne bagerire tia gas kwa thurana akari baba kinyaba kumeneria Senator Linturi bakiuga niwe uri na mubango jo na tabura mawira kirigia gutwira ni ati nyuma ya karikarere arwiri baire Bakalembe na Kathukumi Sonko ne bachumiretie na umwe kurekirira unge maitia ja. Muthenya jona rwere ntukwira kura cia muchujo ya kiama kia UDA ikwirigiri gucokera wandine mwanya mwanya kura ye nyumene ni garukire na kwambiria na mpangaratano inene o amwe na nkusanio na ara nyumene maandamano ja manene ya kujirira wandine Ruiru Rwarera gikundi kimwe gikionekana kumeneria MC Ruiru Rwarera ni gutonyera kura iu na kugere guciangaratania oria atere ina mathano kujoka kuma 6 jaja za inyanya na jakie jaje tangare mpinzani owe mara kali toto watothithia twaringira kura raundi ya mbere twatsinda na nditha hizi twaterete kura na cienjete kura kugani atere yakamatiga ikari ya Kalembe twauga atere ikio tumiona torunga mantu baruire Rwarera wade atauga tukarungamira Sonko na ba bena michetho yawe kuia kura na ambi na batetumba gikundi kingi nakio giaciumire gikimeneria Solomon Kathonko mikana Sonko baraba gucindana na Kalembe gitine kia MC wandine na tigiti ya UDA bakiuga niwe wambiriria mpangaratano na njira ya gutumira list ite kwerekana ara yumite bekinyare boyi twathira list ta ABC list ira yo tumeke riuma meuko ya arume na ni arume bara tukumenya ibo opponent ba mheshimiwa Peter Mutuma Kalembe lakini ankwenda kuuga na bathithio bakathithia i propaganda chiorongo ikothithua no nto mheshimiwa wetu Kalembe na twiterete ngugi nene kabisa na tete tukaringa mheshimiwa Kalembe nthi na nyoga tega ndene Ruiru tha ici kinya barabara ukona yethetwe na nyatha kachiawe no kona ire ara na tuba kanya barere bokari nderia baba tio twakanyine batu tukaria thina chietu ni Nandi itukuga antu au gutegero boga nontu igukarata gutonyerete inya MP wetu na kuingiriana na mantu jau na turiona tawo kwangaratania mantu ja bagwatanirite na aspirant ugu gwetwa Sonko ni tucwanite na tongere bo baire na ara Sonko iteterete na kuga regani bawe bakamatire ndebe na ngari cia kiumbe ni kenda kuya kura na kiuga unio gacagaca yambiririe apinzani baratuchindana nabo kire ntangurutano iji koi tuendelee kumenyana atia bajukiria matagaria ja gukamata ndebe iu giutate na kana mugarona watho nontu ithurano bibia guchokera nontu baadhi turathikirite uamuzi bwayo lakini kompeta wetu no akorega kwathikira abanga ndoa na chaos na kumakania antu mwanka kwa karora kwa karantu kwena arua na inkuona ara mathaja kinyire thaa 10 na sheria riuga ithurano bingwe thaa 11 kwa tukuona utithano bikethwa biro ntu kwena arua na tutiumba guchoka ithurano ne maita jatatu kiumia MC Kalembe aregana na ntete iu anene akiuga ni bwetekaniritie uri ndebe iu igakamato rungu rwa ukaribu nene na gutino wara itonthania nacio bas itwangiriere ura ballot papers na boxes ibatere kuija na twangiriere between guni na Sonko no tutukai nao na chiukai kirasine ndikumenya ketha iguni ngukai kirasine na tutukurukanirie tu baire a Sonko na twetikaniria na Sonko boxes ciete okira polling station na ibadu tu ngo guni Sonko akebokaira na inja guni nkobokaira so inkurigana na te iforere kana igwere nthe mpu no ndo ibu bokinyera mbere reboi negero ndo ngone iforete 7 negero ndo odinge na ibabu bwikire kithando ko keu na ibo bokinyete mbere kwanja Sonko guko na secretary wa UDA ibo bokinyera to bucho ago bucho neno ndo bote okunora na botirimere na mathando ko keni ni akwetha na ndo benu torekane ni na wana itwarie nteto ire ibatere na twitithia antu betu baruire Rwarera na mbere reporter Weru TV kuma tauni-ini ya Ruiru gicigone kia Buri mbita mawira Kirigia.